van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ve tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai Date 26 January 2026 Zanhini ho a ZUF in Tupon a bol na achun ZUF in kaani kibol le pupa gam a aguh a chaolut ho chunganatoh na khota kineiye tin asayuve zeleng rong in pui naga pupa gam a aguh a hung chaolut ho chule dan kal a kaani kibol narcotics trafficking kibol ho chunga zeleng rong United Front ZUF in khota in nato na kineiye ati ZUF in Tupon a bol na achun avel vela gi inale phat ki pe zonungin zanhi nidan somlani velchun kangpopi district songno cedar hills wapongam kaya dankal a kanile ki bol ho lobu ho aniki hal the ati zeleng rong inpui naga pupagam ho a gamdang mi aguh a hung chaolut ho chengthei loading dankal a kanile ki bol ho ZUF in kisumang jingding a hetin thupon chun ase date 26 January 2026 janhi ni ho a ZUF hon thuso abol na wachun video khanin ke ho ZUF Tiger Force hon date 26 January 2026 nin heji ho hi kahal hatawi igam sungwa achen diu phal a hi poi akitin a hi kahin hil chinum chu ZUF kamsong group kitipen khu mi koima umlo a hitai a se chu NSCNI ma lu chayu a hitai heji achun tunia thil so chu ZUF Zentry group mina aman uwa inle lo ahal thawa e holam rong me ho to kina ado sa te ding atiu hi NSCNIM tilgun atupi pen hi aphalo e mi ho chunga ki bozo se hi NSCNIM ho tilbol ngen hi ama ho le rong me sunga aphalo ka ala khat le ni ze a hi chen abol do u hi mi pi hon I he theina divin ama ho group letter he chu anaveu hite chen khom ding la inom povin ipi ba ilo dingu hitam gangte te thu se hile akiman papan ku kite kho ahal di o himai galzo na dingle gamlei set hu zo na dinga hausa thainei na sumang utin intam PPA cheng khom anga ye mundang danga aha asat ta zongle naga le mei thlei to boundary a cheng khoneu ho hi injali injanga be grouping bol ute akitin hausa ho zong nom lo lamkai hon zong don de lo khochaga hon zong hizat thitawa gim de lo kuki sunga ipiham kiti ho hi ichen khom lo ta ta jewa hi ikito mo de set u hi khoneu cha cha ichen ta ta jewa hi namdang hon ei noi se u hi tunjong chen khom ding inom de nai powi thing noi mi ho oi mo po hi te lamkai jong oi mo po hi te khoneu cha cha sim ho sa hole anung zui khuchaga ho hi e ho mit mo hi bowi kukilen media Office of the Committee on Tribal Unity, Kotu, Cedar Hills, Kangpopi District Administrative Office, Kangui 795129, Motto, Be Strong and Courage, Kangpopi District Mipite Hinga Hetsana. Date 26 January 2026, Janhi ni Khochun ZUF Faction, S. Kamson Group in, Kesong Long Part 2, Ahal Tha Naw Chung Thu A Kotu in, Ahung Long Ding Nisim Somni Le Sagi January 2026 Apat, Date 28 January Midnight Sunga 24 hours total shutdown ki phong ahi to hlana Cedar Hills Kangpopi District Sunga Koima kichip go se ikin le dong ibol thailo divin het sa na hung kinejin ahi hijini kho hile nammi pite zosin kilung khat ta apan ila khom so ke divin zong timna ahung kinejin ahi Information and Publicity Committee on Tribal Unity Niden somni lali sunga kipe do na ne dinga sahil ka in ZUF phate pi na ne Date 26 January 2026 Janhi ni kho a S Kamson lamkai na a ZUF in Kangchup songnong kho ahal tha na chungchanga Cedar Hills Chief Association sahil ka in atizat na apong do in ahi Janhi ni kho chun sahil ka in Tupon abol na achun songnong kho hi Kangpopi District sunga ke gelzang subdivision New Kaithelman B PS hom sunga semlal haukip hausat na kuki kho ahi in hiji kho hi ai ti a kanile bol khalo kho khat hi ati ZUF in kanile dodal ke sa ZUF in kanile dodal ke sa kho sunga ahan homit akan pe uwa kho ahal tha o hi de lo ta hi din ana se yuvi sahil ka hi kuki chon le khan vetu ma pang ahi to ki hlona ke song longpat tu
ho ki hal hla an a nei le go mang ho mi pi ki su lung na ho chunga nidan som ni li sung kha ZUF in sahil ka kor anga abol hil na chunga ki pi do na ahin nei na dinga zang dop na ahin bol na dingin phat te pi na anei in hi I ham ti a phat ki te pi sunga ZUF in akise abol lo le thu adi a kitan na dinga kangpo pi district sunga CSO ho zo se in bol thei zo se ki bolding a hi tin ki in zong ananei anangai to ko mo hite hiti hin thu tai zan hini khu a I chen naw wang ho ki hal tha na chungchang hin koi koi apan na lo alung hang lo ki ta ponte kacha na ga ho ki ho na thu so ho akiza danin am ho in zong zan hini khu a thil so chu phamo asa hle ovin no mo asa hle ove azi chu zan hini khu a ho hal ho chu ZUF kamchon faction ho a hin ama ho hi ZUF di ta hi lo u a hi kacha na ga honjong ZUF ke holoi na to hi adei povin asapot lo u a hi ahin amo ho hi NSC NIM ho sot to le le dana a hi hiji a hi hichi mi mei doi mi phalo ba new khan ho ji a ikmel mat wa naga zo se chunga gal ibol go hi ibol hil di win tai heading kha chu ZUF kamsung rum ho zo hi ZUF adi ta pa ho to pan khom a ahlem pa party ho zo hi hoi ngai a hidai lungthim thu ta a ipan lo ule galni ibol di wahin kangpo pilang hi ibol hil ule pokhri sunga nga gi hen iba di wa hitai lamkai ho athip beijing o hi planning ipiham angai to uham khat hite ding in gin mo a hi min abol nai ti a planning lo a ki mo le thu ding chu aphalam hi lo ding a hi hije chun lamkai hon ipi angai to ovem jingle thaile hong ki henan te apha e ati dung zu iwa e hong chal diu a hi gal bolding kiti hi hoita a second thon nei a bol ngai a hi azi chu agi bol hel le nampi khat man tha at na theding a hi epicho hi le lamkai ho zong angol a hi de povin ipiham ahin gelte diu ginchat a hi nga han utin lungning uti hi chu ga zo na hiding a hi kanam mi pi te zeusmen thuso hi chanchun akichai tai thuso abana anangai khom ki dingin kahin lem chi uve thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed